ده بنجيبه من العطار، اسمه بابون. من العطار. هنحط على الكوبايه معلقتين. انا بحط كده بالبركه عشان ببقى عارفه العيار اهو. هنسيبه بقى لما يغلي اهو. بيغلي اهوت. ده اللي كده لونه، ده لمرضى الكلى والحصاوي، حلو جدا للحصاوي. بيفكت الحصاوي على طول. تشرب منه كوبايه الصبح لغايه الريق. ندفع عليه ونصفيه اهو كده. بعد ما صفيناه بقى بالمنظر ده كده. عايزه تحط عليه عسل حطي، عايزه تشربيه كده شربيه. يا رب يعجبكم. كم الشنطة دي؟ دي أو دي؟ دي أو دي 45؟ 95. اللي هنا دي 95؟ يبقى دي قماش بقى مش كده؟ دي قماش. طيب.